الباب الثالث دمبغال تتبانغال هدي السرقة no yewten fi hiddi gujjo mo wujji ko hon ɗum waɗete nde tawno en gayni ɓe mana fi toñuɗo on e fi zina on an aishata ƴettama enene min aicha radiallahu taala anha qala to qala rasulullah sallam nelaɗo maki la tuqta o yadu sariqin taƴetake jungo gujjo illa fi rubu'i dinarin so wona hara ko o wujji kon valeur mum hino fota e dinar 4 fa sa'idan ha nattir dow haray noon ɗo yo noddode lami abdoullahi kala lando ɗon fi dinar kon no fotata komi tefini mi humpitaki mi anda dinar goto ko jeel hawrata e frangine ma e dollar ma e franc CFA ma e euro haray kala e moɗon kadi humpitiɗo haray on humpita e lamin abdoullahi kala ko hunde nde mi hato jini andugol muttafon alay o nodday ka numéro téléphone ji wallafsu li muslim wallafsu l boukhari tokotaw yadal sarik jungo gujjo taƴete fi rubu'i dinarin ila ka wujji dinar 4 ma ko yerodiri e dinar 4 fa sa'idan nattiri dow haray ɗum ɗon jungo gon taƴete amma moyen ɗum ɗon taƴatake wa fi riwayati li ahmad no waɗi e filla imam ahmad fi rubu'i dinar iqta o taƴe jungo gujjo fi rubu'i dinarin ila ka timmi dinar 4 wala taɓata o wata on taƴo fima huwa adana min dalika konko tata hino jaasi dinar 4 mana timma dinar 4 وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بتجي جنgo goɗɗo في مجن ثمنة 3 دراهم بمعنى في مجن في بيهم كون أنdanɗa hoorema samanuhu coggu makkun on 3 دراهم ko dirham hoytato e timma 4 muttafaqun alayhi andi ko andingol en ɗaɓe maki ko be dirham 4 ɗo ɓe inni wonelaɗo taƴi jungo goɗɗo fihi mo wujji valeur de e dirhamuji 3 tawi ɗo timmanayi joni noon e wiya e hadise yeesoji ɗin ko hombo e majji mana on ko jiccata ko kaɓe wi ɗon fi majinin ɓe kasril mim wa tashdidi nun wa tursu ko tursuwal samma majinan ko wi'ira majin li annahu yajunnu ay yasturu hamilahu ko sabu heeday jogiiɗo ngal ɗon ɓorniɗo ngal on ɓe mana majinin ko tursu ko wiyete tursu ko ɗe janɗe ɗe ɓe waɗata ka juuɗe maɓɓe ka jihaadi ko ɓe kalirta kafaje ɗen kon goɗɗo noon wujji kun tawi kun noon ko kun yeyete ko dirhamji 3 nelaɗo taƴi jungo makko wa nabi hurayrata radiallahu taala an qala rasulullah sallam la'ana allahu sarika allah huuɗi gujjo yasriqil baydata wujjowo woofonde dey wujjuɗo woofonde fa yuqta o yadaw haray koye jungo makko ngon taƴe wa yasriqul habla gujjo wujjuɗo ɓoggol fa tuqta o yaduhu toujours koye jungo makko ngon taƴe muttafaqun alayhi aidan o hadise ɗo kadi ko fottana ɗon andi noon woofonde wo ɓoggol wo ɗum ɗo fof muɗum timma dinar 4 ko ɓe maaki konko dinar 4 ha nattiri dow kono o hadise ɗo ɓe mana hollali mo wujji woofonde ma wujji ɗo ɓokkun ko en taƴi jungo makko ngon kono ko andingol e gujjo ɗo wona permetteteɗo few gujjo wona accanteɗo few gujjo wona yananteɗo few yo Allah subhanahu wa taala on dandu en وأنا عائشة يتام إننا ميدين عائشة رضي الله تعالى عنها يلا يلا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماك أتشفع في هد من حدود الله تعالى أتفني أنترفني أجيجني هد إمر دي هد يلا دين ثم قام رفت بدري فخطب بخطب فقال بماك أيها الناس كونوا يمبه إنما أهلك الذين أنديكو هلكنوا من قبلكم أدتي بهم annam ko sabu kamɓe kano ɓe laatiki ida saraga fihim sharif si tedduɗo wujji hakkunde maɓɓe ma zini tarakuhu ɓe accitayma ɓe ñinnata sharia e hoore maɓɓe makko wa ida saraga si wujji ma jini ma bonni fihim hakkunde maɓɓe addaifu lowɗo tawɗo hikkora nokku a ɓaamu on ɗon ɓe fof ɓe immoto ɓe daroɓe ñiiɓina ala e hoore makko alhidda hidde on ko ɗum waɗi ha ɓe halki on faala enen kadi wawde noon haalkoɗen amin kala bonnuɗo mi ñiiɓina e hidde on hoore makko muttafaqun alayhi wa lafsul muslim hadise on ko andin ɗo en lanɗo e laamaɗo ministre e président e population on kala e maɓɓe humpitaɗo memi jawle jama on jawdi gouvernement on ko tawata o wujju o yananaka o okkaka o jonnaka ara jungo makko ngon koyo taƴe ko andingol en ɗum wa lafsul muslim ko ngongo ko imam muslim wala on odanimo min wajini aha e banggal go an aishata radiallahu taala anha qalat ɓe maaki kanat laatike imratun sonnajo tasta'irul mata imo luɓotono miran hoy ko yeroy pileti hoy nagesen wele geeru keri hum
emo luɓotono ɗum kawtal makko ngal wataji hadahu o yedda yemi mi nattiɗe paani makko tawa o nattali yehi ha feeñi ɗum ko mecce makko ko golle makko fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on yamiri ɓe gati yadi ha taƴugol jungo makko ngo ngo taƴa on andi ko yeru hu gotum ma pileti hu gotum ma paani hu gotum ma ñeddu ko gotum timma ko taƴiri jungo kono o waɗi yimɓe buy o waɗi oɗa o waɗi oɗa o waɗi oɗa ande kadi si ɗum ɗon hawtinirama on taway timmi dinar nayi ha nattirdo donc luɓo yedda si on tigi waɗi ɗum mecce mum haray ɗum ɗo kadi hadisi on ko holli en jungo makko ngon koyo taƴe ko nguyka wan jabir radiallahu taala anhu ani nabi sallah sallam qala ɓe maki laysa ala kha'inin fawaki jamfiɗo wala muhtalisin wona jattuɗo wala muntahibin wona wippiɗo gatto on taƴede juuɗe ɓeɗo koyo nangue ɓe focce ɓe ittine si goɗɗo ɓe mana jamfike mak e nder cewɗi ɗin o naɓima mbuuɗi ma o jattima ɗum ɗo fo no suti o wippima ma o jattima ko gonga aray o naɓi jawdi ndi o jeeya kono haray ɗon jungo ngon taƴetake par ce que ɗum ɗon ko ƴetti fulagaran wona nguyka ko jamfa e jattugol e wippago haray koyo nangi o beebine o ittine haray imamu on ko raɓɓiɗi kon koyo ndaaru kala hunde nde o haɗe gasete waɗede hoore mum tawa yagginaymo waɗa ɗum siko sokugol mo siko piigol mo siko ittingol mo kono jungo ngon taƴetake rawahu ahmadu al arba'atu wa sahahu tirmidhi wa ibn hibban wa an rafi ƴettama e rafi ibn khadiji radiyallahu ta'ala anhu qala wi sami'tu min ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiɓe maka la qatta taƴugol jungo ala fi thamarin e dimɗe wala kasarin wona e ko wiyete kon kasar kasar e wahuwa jimaru nakli mbimana ko ɓiɓɓe tamaroje ɗen wahuwa shahamuhu alladi fi wasati nakla ko tamaroje wonɗe ɗen ka tamaroye hara ittaka taw ko ɗum wiyete kasar dimɗe ɗen kadi mbimana mangoje ɗen ma lemuneje ɗen ma fuñede ko tata ittaka ɗo kadi so goɗɗo ƴawi itti ɗo o andi madama addaka ka nder magasin taho ma ka nder suudu taho haray mo yehi bonniɗo haray o bonnigoyi sharia rewnete hoore makko kono haray jungo makko ngon taƴetake rawa ahmad wal arbatu wa saha o sellinimo aydan sellinimo kadi at-Tirmidhi wa ibn Hibban wan abi umayyata al-makhzumi radiyallahu ta'ala anhu qala o wi ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari kanelaɗo Allah on balsa o ɗo wi'eteɗo ni kadi e tarafata e gomɗi o qirritike itirafan qirritanne walam yujad kono tawaka ma hunde makko mata'an mirahu mbimana o qirritike o wujji kono matériel hunde ko o wujji kadi o yiraka faqala lahu rasulullah sallam nelaɗo Allah maki ma ikhaluka sarabta kun ɗum waylitanma kun ɗum miijinma kun ɗum sikkinma ha sikkuɗa a wujji par ce que minen mi aali a wujji qala wi bala o mi wujji fa aada alayhi marratayn nelaɗo fillanimo ɗum ɗo laabi ɗiɗi aw salasan ma tati o qirriti on say o wujji wano ka wiɗen noon nanen ka zina o wi'a tum o zini nelaɗo inni ñiiɓin hiddi on e makko oɗo kadi ɓe landiti on say fa amara bihi nelaɗo yamirimo fa quti jungo ngon taƴa waji'a bihi o adda fa qala nelaɗo ma kanu istaghfirillah wa tubu ilayh in sino ko Allah tuba rutoɗa kam makko qala wi astaghfirullah wa atubu ilayh o waɗi ɗum fa qala nelaɗo maki allahumma tubu alayhi Allah jaɓanmo tubu wiye ko tuubi kon salasan laabi tati ko anndingol en fi jungo makko ngon taƴama hani ko yo waɗi istighfar ko yo tuubo rutto ko Allah aɗa Allah yafotomo akhraja abu daud wa lafzu lahu wa ahmadu wa nasai wa rijalu worɓe hadis on thiqatun ko hoolaɓe wa akhrajahu al-hakim hino yaltin hadis o imam hakim min hadis abi hurayra ko ƴetta aba hurayrata radiyallahu ta'ala anhu fasagahu o soggirimo bi ma'nahu ma'na makko wa qala o yewti fi makko idhabu bihi yaade o faguta'uhu taƴoyo jungo makko ngo summa simuhu refti moɓonmo ko wiyete simuhu ko wonde taƴirɗo jungo ngo ukkongo ka nder nebban fiwata ƴiƴanɗa yuppa haray kadi imamu taƴowo juuɗe ɗen o haray labudda fewndo ɗo ɓa Allah pikir no woodi ko tewrinta pikugol mo fiwata ƴiƴam makko ɗam fo yuppo wona saabu mayde makko ko jungo ngo wiya ɗen yen taƴi wona wargol mo hari on say noon nde tawno ɗin pikirji ala ko honcingol nebban ara jungo ngon ukkete ɗon ƴiƴam ɗam ɗan kupay ko ɗum woni ko fanda wahsimuhu wa akhrajahu al-Bazzar aydan wa qala la ba'sa bi isnadi ɓenni ella o ala bimana e tugorde hadisi on ko andingol en bimana hadisi on hino selli wallahu ala wa alam wa huwa al-kaylu bin nari ko sunnirgol jungo ngo yiite fi yo ƴiƴan ɗan kuppu
e riwaya goo ko ɗum ɓe wi ko wiyete kon e hisamuhu. wan abdirahman ibn auf radiallahu taala anhu anna rasulallah ndenelaɗo sallah sallam qala e maake la yugarramu sarigu koɗintake ngujjo soketake koɗintake ida o qima alayhi l haddu si hiddo ñinnama e hoore makko haray lanni ko yo terte o jinda. rawahu nasa'i wa bayyana o ɓangini annahu no hadise on mun qati on wo ko taƴuɗo wa qala abu hatim huwa wo hadise on mun karun ko añaɗo. wan abdullah ibn amr ibn al-as radiallahu taala anhuma an rasulillahi ko ƴetta nelaɗo alon sallah sallam annahu no nelaɗo so ila ɓe landama ani tamri fi tamaro almo allah ga yowaɗe ni goɗɗo itta tamaro ni wenga si goɗɗo ari wujjiɗen fa gala nelaɗo maki man asaba ɓe fihi kala heɓiriɗe ɗe hunduko makko kon min di hajatin immorde e jon haaji bi mana kala awrele goye tawɗo ɗe ɗon ƴettiɗe ñamiri ka hunduko mum embere haaju on hayra muttakidin hubuna ko alda ƴettugol dukkal goo yooɓo haray on ɗon fala shay alay hunde faake mum o tawi mangodu jeenu itta waali ma tamaro ma kala dimɗe ƴetti ñaami tawi ko weelaɗo ñaami embere ko hatto jini kon o yooɓaki fus o maral fus o suuɗal fus o yeehi nelaɗo maki hunde fawaki mum o man haraja bi shay'in min kala yaltuɗo ɗo e seeɗa ma ko mangorotere ma tamarore o yooɓi haray andama on ɗon wona heege ko bonki fa alayhi l gharama haray no fawimo koɗinegol wal uquba e lettegol jungo ngon taƴetake kono en daaray kala sanction hun ko gasete mo wadde hakkude yettingol e piigol kono yagginamo. jonno o man haraja bi shay'in minhu kala yaltuɗo ɗo e seeɗa e mum mbaɗan yu'wiyahul jarinu ɓaawo e soñuɗo ɗum on mbimana jongesa mban watti ɗum ka nder magase makko o wirni ɗum ka bente makko ka o tippata ɗon mbaye ɗen maaro kon ka o tippata ɗon ka o marata ɗon legoy awa ɓaawo on tigi hawtindiri ɗum mayi takkidiri nokku gotum goɗɗo yehi ƴetti ɗon seeɗa yaltini fa balaha samanal mi janni tawi coggu mum ngun hino timmi coggu tursuwal fa alayhi l qat'u hara hino fayimude junngo makko gonde taƴete. akhraja abu dawud an-nasai wa sahahul hakim. wan safwan ibn umayyah radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu bima kanim lamma amara nde nelaɗo yamirno ɓe qati taƴugol jungo alladi on saraka rida'ahu wujjuɗo wanare maɓɓe nde fa shafa'a fihi o yehi o jeejanimo o intervenanimo on wujjuɗo wanare makko nde o yehi o intervenanimo nelaɗo maki o wujjima a addi haala kanka laamu ka autorité a tawnila hiɗa arde noon tefanamo ɗo wata wonde halla kana dalika hanno tefangol mo ngol laato qabla an ta'tiyani bihi ko adi addande lambo ɗum wata wonde wullitoɗa goɗɗo ka gendarmerie ma ka police ha gayna himo bonnuma ko an waɗi convocation ko an rondimo nayi yilto ɗon hewto toon joni min ko min bonnami yaafike wona ɗum hanno yaafoɗa adi yayde ila ɗon iwi e hunduko ma koye junngo autorité woni ko wano noon kadi mo wujjima ma fini hoorema a yehi a wullitike mo ka imam on fiyo sari islam ñayiri ta darade wiya to min on ɗo ko min o wujji ma ko min o yenni min on mi yaafike tertemo wata wonde sa andi a yaafoto ka waɗaɗa ɗon yaafotoɗa hara hewtinali haala kan en faami ka. akhraja ahmad wal arba'ah o saha ibnul jarudi wal hakim. wan jabir radiyallahu ta'ala an qala wi ji'a bi sarikin ngujjo addano ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala nelaɗo maki uɓutuluhu woremo joni noon ngujjo ko anda koye junngo taƴi oɗo nelaɗo maki o ware en yiya joni ko fi hun fa qalu ɓe wi he nelaɗo innama saraka ya rasulullah o ɓoy ko ngujjo wona warɗo hoore ni qala nelaɗo maki awa iqta'uhu taƴe junngo makko ngon fa ɓuti a junngo ngon taƴa summa ji'a bihi thani a refti o arti to ya ɗimmo fa qala ɓe maki uɓutulu minni on waru o fa dakara mithla dhalika o sifana ko sifana nde ñande ko wonde goy ko ngujjo na warɗo awa nelaɗo maki awa yo junngo ngon taƴa kadi taƴa hedditingon summa ji'a bihi thalisa refti o artiroya tammum fa dukira mithlahu o janti sifa ko o jantanano kon summa ji'a bihi raɓe refti o artira naya ɓum kadalika kan ɗum fo mo wujjude ha timmi laabi nayyi summa ji'a bihi l-khamsa refti o artira ka jowa ɓum himo wujji fa qal nelaɗo maki ɗon noon uɓtuluhu waremo o wara o andi nelaɗo sa sallam allah hino humpita ɓe yoga e piiji wirniɗi ko waɗi kon ka aranunɗa ɓe maki waremo na wasi ɗo ɓe faytu wasi ngujjo ko duwaɗo warede ngujjo na duwaɗo warede komo junngo mum duwa taƴede ɓe nani kadi wonde manna o wujju na wasi ɓe faamali
na wasi kadi ko tooñe ɓe woni mo warrude ma mbawdi ma jaggu ko Allah faamini ɓe awa oɗo o wujjay ha an femmako ko o wayriteteɗo wareede ko andi golle mo wujji jungo nano taƴama ko gon adete taƴede yiltike wujji jungo ñaamo taƴama yiltike wujji koyngal nanal taƴama yiltike wujji koyngal ñamal taƴama yalla dande o wujjiti jooɓo hara en ɗon kadi haala wo ala koye o ware hande kadi few akhraja Abu Dawud an-Nasa'i wastankara wa animo wa akhraja yaltini min hadisil Haris bun Hatib nahu sifa wa dhakara Shafi'i anna al-qatla wonde no wargo ngon fil khamsati ka wujjande jooɓere mansukun wo ko monta ɗum kono ɓa en yi al ko monti kon mo wujji ha jungo juuɗe fo e koyɗe fo